Smart and Rich'te Ganadarma kosulgan zılanın çayını içip benim sahibimde diyabet ikinci stepinde saharım 18'ge çıkkanda men 18'de götürüp albaytlarım da. Şu çaylarda içip hazır saharım Xudoga şükür tekshirganda 6-2 olur. 5-8 boldu o'tgan o'lchaganda ошол зеленый Ganadarma kosulgan çayını içip men özümde öte sonra sezdim, және seзе başladım. İçkenime 3 ay oldu. Азырындай мурунда сахарым отуруп текшерип өзүм дагы пайлап турчу элем. Азыр сахарымды дагы билбей калдым. Черетин давление деген вообще сезбей калдым, билбей калдым. Супер. Ичиңиздер, алыңыздар, ичиңиздер. Son. Молодец. Son результаты.